fofonga i talafonga le 2AP ilunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi male fa iva tasi tesi male tasi male fa mo iva lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le 2AP Facebook page male ala ata le malo le TV iva le si fofonga o Samoa le 2AP. E fifia lava e toe whaatalo whaatu le nei tai au o le amatanga o ngā luenga o le nei aso. Ai wisi mai alau whaafofonga i le tautua masani alau le iteo le si ufofonga o Samoa le 2AP. Wa iai le fuafuanga le malo ina ia whaatuto o tasi le a onga whaaseila i muli nuu. E pei ona iai i lalo o le Universitea Wau o Samoa i le teminei. Wa whaailoa le ministal whaalapotopotonga wa ai Samoa ia olo a foa fiti wa ai. E uti whai a ongolo o a oina to mai o whanau, e fia avea ma seila le lumanai. Peitai, wa iai le manatu, e sili ona au mai o whaafoe e le whaalapotopotonga au ona ngā wa ai Samoa, whaapea le company wa a Samoa, whaatasi ai ma le company wa a le pifala, o lo whai ngā luengai i la tō wolo iai le nei to mai, ai meisio le to atelo tangata o lo whai ngā luenga, sa whai a onga mua i le to mai wha seila. Whaalau tele atu le whaongaina tātou waonga lea e tātou so tutuila. Ia whapena foi ma le Pacific. Ua whaailoa foi, wa le lei a seta mo lea awa oina o whanau. Pe tai o le mana o mia o le tomai ea awa o ai whanau i wa ameli ma wa ala o loa whaatasi ma wa a whangota. O le a mawhai o na fo ia le nei whaafita auli, pe a whaatuto atasi lea o ngā le malingi. E mana o mia le mtanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu. Le ngā lulu e whaatasi o whalawhai ngā luenga le malo ma company, whaatasi ma le Universitea Wau o Samoa, ma onga matata ese i te tono le atunuu. O nisi o whaasea mai whalawhai ngā luenga, ona ole le leo na whaatino e whanau whaatu ai umaia o onga i Universitea ma matata ese, o ngā luenga i te tono o whalawhai ngā luenga, e manatu le mta ngā luenga o a onga, e le te tau ona tupu le atu langa. Pei ona whaamanino le minista o a onga ta alonga maanganuu, ia se ula Ioani tua au. E leo whaapea o le vālea, pea. Le leo benga e tutosa le lei, pat e ese whainga e mafu ai. O le whaatuse tusa o le mawalunga o a onga ia tunu i whafo, ma o a onga i Samoa, e manatu le minista o a onga, e le aise mafu anga le atatou whaia i le atu langa, e tutusa le leia o onga i whafo ma Samoa nei. Na ia whaailoa foi, o whaia onga o lo ia ile Universite le vaenga tau whaivalo filima, e le tasi se to mai o lo o lanto wa o oina, mai mena o mia le ngā lulu e whaatasi o whalawhai ngā luenga, ma le Universite au o Samoa. Ua whaailoa le minista o whaatoanga ma whai ngā whaiva, ia la aule le mali e toa, le uatea plate e vau Fosi Schmidt e toa tele whanau, ua whau umaia o onga whaaseila, e au whiai ma whanau sa o oina i to mai tau wa a whangota, Peitai, o le tele o wa whaangota o loo iai, e le aise tamai titi Samoa ua whai ngā luenga ai. O le naunau ta inga le minista o whai ngā whaiva, e na ia toa tele whanau e me whai o na ngā lulua i lunga o wa whaangota o loo taulaile wafu. O le taimi nei i le onos hurumon tupu wa whaangota i e whaangota i a tato. E le ai ma se tamai titi Samoa o i lunga o wa ai. E tumu i tu valu, Vanuatu, Kiripati, waisi atunu. Na ia tā ua o le lelei o wa whaangota o no loo malanga ma toi fo i mai lea tunuu. Pe ta i o wa ameli ma wa ala oloa e le ma whai o na malanga mai i Samoa. Wa ia whautua i nai whana wa lea tunuu. Ia awale manatu mama i a wanoa tau le tū tau whaatoanga ma whai ngā whaiva. O na o le tau ngatao o loa mai whafo. Ma e i ulawa i le tū tau whaatoanga ma whai ngā whaiva. Ele o to yaise COVID i Samoa. Pe yona whaailoa mai le ofisa sile mtanga luenga o le soifua maloloina, ia ai ono Dr. Alec Eke Roma. I wha maumaunga ale soifua maloloina mai le aso 5 o mati i le aso 10 ma le 2 o mati. E le aise eisi ua wha mauina le afia i le COVID-19 o i la tau sa malanga mai i Samoa, wha pēa tutonu o le atunuu. O le awhai o le atunuu ua afia i le wha mai, e au fiai mai i la tau sa malanga mai whafo, e se fulu ono afe ono se lau fitu tolu. Ma o loo tu maupea le awhai o i la tau sa maliliu, i le tolu sifunu maritasi, e le tau sanga e lua afe lua. O loo tu maupea fautuanga ma le soifua maloloina. Ina ia whao ngā tali fofonga, alo ese mai no whanga tumutumu,
ma ia tausia le tu mamalau tele ia so uma. O talafona mai lau le tio le si ufofongo o Samoa mo le nei tai au, ia manu ia tele fe au mga luenga o le awhia ngai male tunuu. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP.